Kako bi bilo da staru i zapuštenu fasadu zameni mural? Stanari zgrade u Mileševskoj 42A želeli su da ulepšaju izgled zgrade, a u tome su im pomogli polaznici radionice oslikavanja murala. Radionica je stvarno sjajno potekla od samog početka, od kada smo napravili prve skice i izašli na teren. Deca su bila oduševljena, prvo kako će to uopšte ispasti. 60 polaznika radionice savladalo je osnove oslikavanja zidova i naslikalo 40 murala za 10 dana. Učili smo kako se koriste betonske boje na zidu, da li su prilagodljive za zid, na što se mogu se koristiti stvari betonske boje. Pa naučila sam kako da slikam na većem prostoru, a ne samo na papiru i tako. Mural je slika urađena na zidu. U mnogim evropskim i svetskim gradovima murali su prava atrakcija, a posebno su popularni 3D murali. Pre samo 10 dana na ovom zidu su se nalazili grafiti. Korišćene su specijalne podloge i akrilne boje kako bi oni bili prekriveni. Mnogo dece je svakodnevno radilo kako bi ovaj zid izgledao upravo ovako. Na kraju zadovoljni i mladi umetnici što su mogli da iskažu svoju umetnost, ali i stanari zgrade jer je, kako kažu, ovako mnogo lepše. A ova grupa talentovane dece imaće posla i narednih dana, jer su pozvani da ulepšaju i druge zgrade na opštini Vračar. Mirela Živković, televizija Pink.